sumadu dunia a muslim. Iman to na knaba aya kakukumo mga tao na uantawa imapiyay parangay. Kaaya pagilay ni ran na uanto na ikala apara hiyasan ang mapapadalam ko tao. Anto na itrakyan, anda babaling, agu ay katay diyan. So Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sumanusia. Sa skanya ni mimbuntalon, naguknaba aya piya kapamimili na sumanusia. Sa katawa mama, ada aban yang ginaway. Nasa iko oryano kaya pakakuan yan sa mapia atrap. Miya kambalay sa mapia, na masagi-sagi takyan da kula ginaway niyan. Ayabu ini kababayay ranon, na sabab ko kaya adno no sardi taputaw, udi na dinis. Lagi ay mambubutado mga muslim iman to. Si kumyangaw na amasa, na ayaw pagilay na wantaway mapia yadat, mapasang ikang galabag sa mapia. Ugayid na iman to, nambida. Kaya iman to pagilay na wanto na imaadun ka aparahiyasan. Udi na anto na uno ni masusulot ka. Upamawaya ka pagilayan ka kumangataw ng gulalan kumanga kandiditaran. Nabakor kap teruwa wanto na masusulot to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kumasa akang ganatin yan saging kaiha dunia. Aya masusulot yan ng ditar na adna tapi iya na 10 agwisa. So Abu Bakar radhiyallahu anhu na si iko kaya ganatin yan saging kaiha dunia na aya tapi yung ditar niya na 10 agupat. Si iko masa akaputayo Umar bin Abdul Aziz na antawa sa Umar bin Abdul Aziz. Skanian supa kagaga maana pandeeg si saging kaiha lewaw lupa. Miya panutula sundetuan yan na miya kaumapuun sa China, taman sa Spain, nagupuun sa Caucasus, na taman sa Dalma Afrika. Ugaid na si kumasa akakuwapatian, na aya masusulot yan na miyardarda kanditar. Ad na mitero ko karumaw Abdul Aziz, asambiin yan si karuman yan. Ugaid na dentero si karuman yan. Kaya so yan nung pamanag yan ko tapitero yan sa sambiyan yan sa ditaran si karuman yan. Nadap man terus o karumaw Abdul Aziz. Nasa iko ikatalong yan ng kumaso iko katuro yan. Araksap kirarangita naging kuto mama. Na siyang urano karumaw Umar bin Abdul Aziz naging kuto mama sa tigiyan. Apse pa ako ko Allah. Kadad na pedenditar niyan arwar saging kaya masusulot yan. Ugaid, nasututulang ko Umar bin Abdul Aziz na minidakat ko tutulan saging kaya dunia. Agugi makasukasi sa tutulan rekan yan. Misabab si iko mga pipia, amia nga papasadian. Agu misabab ko kaya serbisi niyan si iko kadenda ng mga manusia.